Assalamualaikum. Hello friends, মানে আজি নামাজ পঢ়ি আহিলোঁ এয়া কাৱডাঙ্গা ঈদৰ দিনা সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ঈদ মুবাৰক। কাৱডাঙ্গা ঈদ মানে বহুত মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈছে। তাৰে ভিতৰত ময়ো আছোঁ এজন। আৰু এয়া এনেকৈ আৰু মানুহবিলাক চব কিমান মানুহ। আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ গাড়ী আছে, গাড়ীত আহিছোঁ মানে আমি কলাইগড়ৰ পৰা। চ' এইটো হ'ল কাৱডাঙ্গা লোকেশ্যন। কাৱডাঙ্গা লোকেশ্যনত এনেকুৱা আৰু বহুত মানুহ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই চব ফিল্ম দি আছোঁ। চ' বেক কেমেৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورداء الطالبين. أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف ساع من بر أو ساعا من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائجه الأصلية لنفسه ولطفله الصغير ولجاريته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زكاة الفطر طهور الصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. মানে একেলগতে নামাজ পঢ়িলোঁ দে।